Kalian cakap seng HNYM kayo bani syong jelang haka bede pakajing le don bor jeng kiwi kijat penriu haka jing long rang ba snong haka imaran maruet haka ni kajing kren laong bakladan kajing ya kroj dapedeng bat kigaru kibale don bor kendo kesiap kajongi don ruwe ugaru ubakam ya dia kung urang ba snong bola ai KNOC ya babun kijat penriu jeng kigaru bat nakalian cakap imaru kalakwat hajar henriu klamwan ong ba louis.no Tiga ba snong garu dan kiri pat ba nak kejap beri garu kesong sedikit han dalam kita. Dia hakene kejing ikran. Adon ho kendiat kejing ya khat fluid mah nomor boleh ba. Kini kejap beri ke le don bor ke kendau ke siap kejungi. Andang ila ikran ke benta kepada ban ikran. Udon uwe ubakam rang ba snong le dia self style rang ba snong. Utau kerteng soto sangma. Ya ke mana kalian ke hima kila khot hajir u kelamuan mata sini. Uneu beriu la isu hadu kemar ki spa kali ki NOC. Sya ki jat benreu garu lejong bakin kam try ke jaka kita jong ma. Ha gitu kapor isu udi jaka sya ki bomdai ki hasi. Kamut sekin non tribal. Sya ki Manipuri udi, sya ki Punjabi udi, sekin Nepali udi jaka. Dah hadin bangila aipor na kalian jong seng ya ka hima melem khat san singi. Ka hima melem kam semlala bangle kata tinggal abu jingthok se council ru hak bang la yo meni kedo yo ba kita sekan bat nakaliang jong gatis council la pasti kelas ini ba di aipor ka hima melem si posni bakat pensyai halor kita siki ke jingkwa ke jong keseng ke jongi kalong bangi ngekwa ba hima melem bat gatis council kita ban delete no yo ting word si bathok nong penyat senong hak melem a namar kene ka word nong penyat senong kam don jimut ru namar ba ha kidor bar senong khasi kane kade ka sansar khadar ka tum karti ka dustor jeni khas so tho ru em ya kane ka bor ka bala pankop agiram ba senong khasi ke jeno kana kalian de ka sanghi ni snow ban panpawya ka jing kublai ya basan bari pet ke ketika rat marwat ubala kubur ru ba nakalian juga hima ke sepenni ya ka notification sha paro khat kitiki government office department di badan sekretariat ribhoi khamtam spo border jamka Assam kiba kini ki rangba asong substyle ki issue ki NOC ki issue ki pata ya kebana kalian ke hima kala menjur ban penduk pendam no ya ki NOC ban ki Islam da kom gasang kumbangi ngitrai namta ka jingbaha jong ka jomreu hi boro hoi ban yadai ka khandau ka siap ka jongi ngi khme lanti ban ngida syania ru hadu 6% ya ka hima melien bakan le ya kani ka jingdon kam na ka benta ban penduk no ya ki Islam la issue de kini ki self style ba shino namar balai ba ngiem kwa ba kani ka kentien nong pen ya shino kan kala pan ban ka kentien rang ba shino de kini ki garo ki pendon kam ya kani ka kentien rang ba shino haman ki kot ba ki soy sementara adan uwe orang ba agaro ba ong ba habang isyong isa lakai nge tu jaka hanang ngi dan ka hak ban lada kita kam NOC ngi dan ekran yang bakam dan cimut ya u ba dan bori u ba uni isu NOC namar kam dai ka hak ka jong u kane ka jaka ka jong ngi ha ba ka hima meliam kane ka hak ka jongi ngi dan la ka jong karti sensa katum kirti ke dustur labot di gelong suwa mansua kiwe kita menreu kimla ban overtake lane ban kini no ya kini ka kam ka jong tenak ta kadau menta kesingi ke jingilang na kalian juga hima kala sim ye tak sinjam ta ka ba kular hakmat juga sang ba kin sale ke badan kam kita ai kopi ru sengi dengan saya pet kita kepot bat ka ai ka bangin kalian sang ini kwa kalong ba itu ikan tien nong penyat sunang dai ban penduk no nak melem ak namar bakadan hak melem ak kau ika kentien ka baong lada idon kam ka hima melem ka la ru ban sim no halade ke sisar na kini ki nong penyat sunang garu de ni kwa ba hima melem ka ban sim no halade namar harat marwat kidan arpo prateli sunang garu ke bala sisar ke jai penduk garu dalade lagi bat kene kejing bahaj cek penriu garu amsam la aibor iki ban issue NOC amsam la aibor iki ban issue kado ke kot hari kini kila issue la ke issue da kamon lajong de ni ngau hon ru ba na kaliang jong kinong punya juga hima kila ai kublai ru wadi kesang ba ngidi kinong penkendet ya kini kejing syale top juga hima ha kini di cek penriu garu kijong kibasa ko thamrai marwat karena kita kenal sesempat kaliang kesang ka airu ya kane ka assurance bakat ba ka hima melem kampala ban penduk ya ini words no penyat senong nginlet wala de ban let sigi bor ba kam selor nginlet
dan raya mentah ibu cing start juga mah kidan ketum kita ke NOC ki bengilayo mah kidan adu kemba nyo prateli ke jaka ke bawah ade ke NOC le udang bakdiet mana kene ke sipol trek mentah u Oktober arhajar arkuar u isu NOC itu sampau teli ke NOC sya ki cai bendreu garu ki jamu da ke ba u isu ke kerteng jorang basno kat bang na kali mentah na kene ke jinglang ong bau chuto sangma udai na em u balayo jing itu na dorbar rangkat bubasan ki ong ba kim ai kanu jing itu yu te kamot usule kat bau snobet hi sampau teli u isu bakdiet kata dai u isu sipau trek mana sipau arjar arkuar utho sipau trek mana sipau arjar pra bakdiet ngiyo ya kata latest ha katu kesengi namar kidan git khot jangi ba shamdor ji jing isu